Đako Zuki u mjestu, dokoračno za pola stava, Urakin uči Đako Zuki. Idemo, 1, 2, 3, 4. Adrić. Dokoračno za jedan stav. Zamjeno vaši Geri Đodan, Đako Zuki, zamjeno vaši Geri Đodan. Idemo, 1, 2, 3, 4. Opet. Dokoračno za jedan stav. Zamjeno vaši Geri Đodan, Đako Zuki. Ajde, 1. 2. 3. 4. Opet. Idemo ovo. Zamisliti, zamjaši Baraj i Đako Zuki. Ajde, 1. Zamisliti u mjestu, dopravno do pola stava, zamjaši Baraj i Đako Zuki. 2. 3. 4. Opet. Dokoračno za jedan stav. Joko Geri, noga nazad, unaprijed na vaši Geri. Ajde, 1. 2. 3. 4. Opet. Uzak u zraku, pozicija 5-7 kreativna, na vaši Gerima i Geri. Ajde, 1. 2. 3. 4. Opet. Dokoračno za jedan stav. Šuto uči, Đako Pejice uči. Unazad, sotu ruke, Đako Zuki. Ajde, 1. 2. 3. 4. Dobro, opet. Ista ruka za kraju, izivanje. Zamizuki, jedan Baraj i Đako Zuki. Ajde. 1. 2. 3. 4. Opet. Ušilo Geri. 1. 2. 3. 4. Idemo. 3. Dobro. Čate pisao. Da. Kažem sam stvar. Prvu tehniku se radi, bila je savršena.